Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo kwa majina naitwa Charles ama ukipenda Mwinjilisti Mulamwa Kitimoto, akiwa tena kwenye madhabahu mchana wa leo. Siku ya leo ninataka kuongelea juu ya vita ambavyo unapigana, vita ambavyo unaishi. Ukipigana unashindwa, msaada wako utatoka wapi? Unashindwa utafanya nini? Unashindwa, unapigana mpaka unafika wakati unakata tamaa. Unapigana mpaka unafika wakati unasikia kuchoka. Unapigana mpaka unafika wakati umehisi kana kwamba hauna nguvu tena. Ndugu yangu, dada yangu, nataka nikuhimize hivi. Katika maandiko matakatifu, Biblia inasema ya kwamba wakati ule mtumishi wa Mungu ambaye ni Daudi alikuwa na vita siku nyingi sana na adui wake ambaye alikuwa anaitwa Sauli. Lakini kwa sababu Daudi hakukata tamaa, kwa sababu Daudi alikuwa anategemea Mungu, kwa sababu Daudi alikuwa anajua msaada wake unatoka kwa Mungu, kwa sababu alikuwa anajua mtetezi wake ni Mungu, alikuwa akitegemea Mungu kwa kila jambo. Hata kile alipokuwa akianguka, kile alipokuwa akisikia amechoka, alikuwa anarudi chini na kuvunjika, na anarudi tena katika vita. Kila wakati alipokuwa akijaribu kupigana akiona ameshindwa, alikuwa anarudi tena anajiandaa na anarudi tena katika vita. Lakini Mungu alizidi kumsaidia, Mungu alizidi kumpigania, Mungu alizidi kukuwa mtetezi juu ya maisha yake, Mungu alizidi kumtia nguvu, Mungu alizidi kumsimamisha, Mungu aliendelea kudhoofisha nyumba ya Sauli ili kwamba Daudi apate ushindi. Katika kitabu cha Samueli wa pili 3 mstari wa kwanza, Biblia inasema, basi kulikuwa na vita siku nyingi kati ya nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi. Daudi akaendelea akasitawi, lakini nyumba ya Sauli ikaendelea kudhoofika. Mtazamaji wangu, nataka nikuambie hivi. Wala ambao wanakupiga vita usiku na mchana, wala ambao wanapigana kinyume chako, wala ambao wanapigana kinyume na maisha yako na nyumba yako na ndoa yako, wala ambao wamekalia baraka zako, wala ambao wamekalia ndoa yako, wala ambao wamekalia maisha yako, wala ambao wanakuzuia, ni lazima uendelee kuomba Mungu, ni lazima uendelee kupigana ili kwamba hiyo nyumba idhoofike, ili kwamba wewe uinuliwe, ili kwamba hiyo nyumba iishe nguvu, ili kwamba wewe uinuliwe. Haijalishi vita vinatoka wapi. Huenda ikawa vita vinatoka kwa jamii, huenda ikawa vita vinatoka hata wewe uelewi vita vinatoka wapi. Kuna yale maagano ambayo wazazi mababu walifanya pamoja na utawala wa giza. Hiyo utawala wa giza inapigana kinyume chako. Hiyo utawala wa giza inapigana kinyume na maisha yako. Hiyo utawala wa giza inapigana kinyume na kazi yako. Lakini kwa sababu ya Daudi, Biblia inasema ya kwamba Daudi aliendelea kumtegemea Mungu. Daudi aliendelea kumuomba Mungu. Daudi aliendelea kutafuta Mungu. Daudi aliendelea kuweka bidii katika maombi. Daudi hakukata tamaa. Daudi hakuchoka. Daudi hakusita katika maombi yake. Daudi hakusita hata katika vita vyake. Daudi hakuchoka. Mtazamaji wangu, nataka nikueleze hivi. Hiyo vita ambayo unapigana, hiyo hali ambayo unapitia, endelea kumuomba Mungu. Endelea kutegemea Mungu. Endelea kutafuta huyu Mungu. Endelea kuamini huyu Mungu. Na yeye Mungu wa majeshi anakusaidia. Mungu wa Israeli anaendelea kukupigania. Anaendelea kukusaidia kudhoofisha ile nyumba ya Sauli. Ile nyumba ya utawala wa giza. Ile nyumba ya ufalme wa giza. Ile nyumba ambayo inapigana kinyume chako. Haijalishi unapigana na nani. Biblia inasema ya kwamba vita vyetu si vya damu na nyama, bali vita vyetu ni vya rohoni. Na katika roho huwezi ukapigana kwa mkono. Katika kiroho huwezi ukapigana kwa ngumi. Katika kiroho huwezi ukapigana kwa fimbo. Bali katika kiroho utapigana kwa maombi. Katika kiroho utapigana kwa magoti. Katika kiroho utapigana kupitia kwa mdomo wako. Wakati utatafuta Mungu, wakati utalilia huyu Mungu, na Mungu wa Israeli anasikia sauti yako, maana anasema ya kwamba sikio langu si nzito hata lisishindwe kukusikia. Mkono wangu si mfupi hata usishindwe kukuokoa. Mkono wangu si mfupi hata usishindwe kukusaidia. Mungu ako tayari kukusaidia. Mungu ako tayari kukupigania. Mungu ako tayari kusimama pamoja na wewe. Ni wewe tu uendelee kuomba Mungu. Ile nyumba ya Sauli iliyo kando yako iendelee kudhoofika. Ile nyumba ya Sauli iliyo kando yako inazuia baraka zako. Ile nyumba ambayo inazuia njia zako. Ile nyumba ambayo inazuia maisha yako iendelee kudhoofika katika jina la Yesu. Ninakushukuru kwa sababu ya kuchukua muda wako. Endelea
kunifuatilia kwenye mtandao. Wacha tupatane tena wakati mwingine, na Mungu amani akubariki. Wacha Mungu amani akushindanie. Wacha Mungu amani akupiganie. Wacha Mungu amani akusaidie katika vita vyako. Amen.